Now so no hunu de etwa kuo wacha se Medical Culture say Noise Pollution Association of Chelsea. Omo asase want interviews yen Chelsea fans no. My adie Kawet kapuma ngumu hwani mase enti anya mutai wacha se akwa say nei Chelsea for Omama United we say kasa kura nya yo ya kasa ma mo fa nche ya ndia ye de na season we na e be san we 15 na and e be start because Chelsea yen san bio de chen ne eno Chelsea team no echi just Fluminense upon academy enu a Capra Fluminense antumi ante ka unu say draw Pedro the new boy. And I said, this is 2 goals in the Atwatina. And now some Kitwana Quaday in the former club. Any too many team also any from Nancy. Now, which your former club on Kenya watch on the 18th minute. Now, quite the first goal Atwatina. Yenin said, watch yourself from Nancy Abete on the 56th minute. Now, Quaday, and the second corner after some the amateurs. Minu can say now, son from Nancy to Subia. Want to me anti Sakana. Minimum son up and so Minu can say Chelsea Timino. Aurama chese onoya Clawet Cup grand finale okwakwabo na Otwain Paris Saint-Germain and remated and na 2 teams here airport our MetLife Stadium ka wonu sa Sankemon airport so no nsowi na wa ba wini Sankemon final okwakosia de buru Japansanias aka Talented Cowboys ya yero ankwama no ema wajimadi enso na yentro so dia enua urama after the game Chelsea fans and the players in ayamani efe Trevor Chalobah ekwa former teammate Thiago Silva Ekwa ni Chelsea asa wacha sefa odi anama na unso timidi no na fakwa na we say the Chelsea players ni Thiago Silva na mo ko na mo pa we ba na obefam no na Chelsea ko we ba na obefam no na kwena na tenem fakwa Thiago Silva ene the Chelsea teammate na no a omonso eyamani ya fa Chelsea no respecta enkwatan esoi eri Thiago Silva no na tene fakwa medimu nkwama no so atumi apa wacha na unso wo ndi no nso kwa so enu a wabra Chelsea point came na Chelsea take so no akwesha former teammate no mu ya adwuma e ya Chelsea team no no wa Chelsea no nso nsan no we ya abra ya point came na Chelsea ye di Chelsea ya dedicate Chelsea e dia ma Thiago Silva Chelsea for no e Chelsea kama Thiago Silva ne tini ku achi a ne number 6 ano so wa Chelsea no e da achi na Chelsea presented ya man no atenom afa ya mo Chelsea fa ba so ma ne ye fa omo Chelsea omo nua Chelsea Thiago Silva no omo nso our Joshua Nko Ademana Yetimu Enkomo Yentrasena Yenfon Sempe and to try and after the game no the Chelsea you need to go server Edin Komo Emma Niama Inanso Etimi Kama Nano what I say I am Sarah Nelson and put on so no I was part and Obusa Tego server say game no one say no so but a mobile game no say game bash that again a very tough game over the Chelsea there and more being canceled over and what prepares a Kwambiasono game no 12 game and I want so what team ever pa Edmund San and Swapana Niamina to me across Ediamao ewa ya Jumatino asa no see what I said na Urama or see because Ocean former teammate na very special and so etimi temano na on to me imagine Sonson Apple ediate pressa omonsono otwamu ansom adia kwana chese wasanso no mbobiem no na afekwa a very hard so no mobebo nemum enjoy playing against the Namfo no na enso and the Fernandes a very special player etimi etema ono chasano Thiago Silva edemu komano apa na ababa wano asane Trevor Chalobah the Chelsea defender no edin komo na no ana chese Trevor Chalobah chemuse osesiade omuye over the moon manga no insana na ekosuno na Trevor Chalobah muno what talk of papa no so what central osumu over the moon osiwe one of the course na esumo so ye kan twani so diuna na esumo no so abra no omuremu e wa Clawet Cup no ase na what seni so tumi afaje ese omedu yemo so tumi remo kan finale na yebusana se uni je mu bayina ase like nkwana so hwe like no aka ho bi nemum ye sanso ye adwuma e ba no tef no so
boys no aye twuma wose ye bom nso abaso a ene yansema Trevoh Chalobah defender edema Chelsea tutwa na yenkwai Enzo Maresca head coach edema Chelsea nsem tutwa o say drama ye a very great achievement uramo awo Chelsea timinima de Chelsea conference final omabo na we so mababo World Cup no man sen ramo asa akobo grand finale a very great achievement edema Chelsea timini yenkwai ni yenkotie nsem a head coach edema Chelsea run tin Enzo Maresca enso no tutwa yentino about everything. To be honest, it's a great achievement. Has been fantastic season, you know, top 4 in the league, Conference League, now in the final in this competition. We are so happy. Yes, I know Enzo Maresca head coach at Chelsea. Ninsama nso tutwa. Eremunsa pana Chelsea. Oro ne tini Enzo ne se akura na fa ne se João Pedro no. Watch message Bobby ase next season obey the same team. Name do betumi aka area church fans no. Esa akura ne matwuma. One eye Roberto de Sabi edi ne ho nkomo ansa kwa na akura no eba na yenka unu sa akura no nso no wacha se e wo more freshness no nso no eye chasem onas or more fresh air announce energy be compared to the rest of the squad because onu akasa no the holidays ofi holidays ya no buy ntino oboy games 2 games pe ana wabonte no awonte na ho ana ma akura no timi da sa performance no ati yenko na yenko coach Enzo Maresca nsema o de tutwa erefa abrantantini João Pedro. This season we face many teams with low block, and this quality is very good against this kind of team. And then as a player, as a person, first of all, he's from Brazil, and so most of the Brazilian players, they are very happy, they enjoy with football. And also he worked with a friend of mine at Brighton, Roberto De Zerbi, so I spoke with Roberto time ago, and this is exactly in the way he showed today. Doesn't mean that he's going to be all season like this, because it's not going to happen, but it's good to have him and also as an option. I think another thing that is important about Joao is that he was on holiday, so probably it's a bit more fresh compared to the rest. So it's something that probably also is important to be. Yes, I know Enzo Maresca, head coach at Chelsea in summer or the tutwa. It been so Emma Watchmadian so João Pedro, the champion striker, the new boy for Chelsea. Ono ananua urama superior player of the year ekwadama akwadano superior player of the year ekwadama akwadane tin ene João Pedro no num say akwadano performance na enya senketwa na after that no akwadano adensem atudwa yenko na yenko tie the Chelsea no superior player of the match João Pedro the champion striker nin sama o de tudwa ne bi. I think gonna be my first title as well. So I think it will be a very important game, very special game. Like you said, that I came like 1 week ago, and now I'm gonna play the final. I'm very happy. The team was very welcome to me, and now I think we need to go forward, to move forward. Okay, anon say João Pedro the champion striker ninsama anon so eretutwa na unin say João Pedro keeper na no demo edema aye Fluminense team no oye keeper bi otim no buruta a chese nyanse nkitwa ne ya Fabio no for monto so otimi keeper we pa onyana otumi tete ne sa wabra na João Pedro sina kan edema na sane team ne tin ene chese Fluminense no o se 10 goals ene edema Fluminense intelligence matches about mama na 10 goals no sa 10 goals no emu 4 o se di tia Fabio enwa and first game announce go a say ede ama Chelsea sa 2 goals ni na o se di tia Fabio entwende o se Fabio aya na chede we chese we sha no ne tam Fabio no ye dan o ba ko ebetumi afa atwatena me ni san command e pa ma niam nyina enso timi akwaso ye ntwa so dia Luis Enrique head coach ede ma team ani ten ensem ana Chelsea no Paris Saint-Germain and America ka chose omubo ede atia Roma de timi no MetLife Stadium na Luis Enrique head coach ede ma Chelsea no Paris Saint-Germain and then some tutwa yekobusa no say Chelsea final
mo pese unweni a okwa koshia Chelsea asema na beka ne afa ho no so ompe Russian ade ochire kwa se oya ate na Russian no wa chache ade no fi semi final ansa na wakọ final no unya nduru final na obeka safa final wo so duru onom ansa na wakọ okọ semi final against Real Madrid a very tough game eno wasem eno so ekọ no eno so atwene unya nduru Chelsea so yentie Luis Enrique. It's not very nice to speak before the final, and you need to win the semi-final against Real Madrid. It's always to be a real challenge. Okay, if we are there, I hope we can be there. We can analyze and we can judge and we can talk about the Chelsea. But congratulations to them because they did it great. They are in the last step, and for sure. Yes, I know Luis Enrique, head coach Edema Timanity, and so any Paris Saint-Germain in Sama, and also Adia to Chadimun Semino, Emma Kama, our Chimadian so, Yen Sopsina, Yen Fon, Senebi Emma, Yeramo, Paris Saint-Germain one ma. When in sir against Bayern Munich, Lucas Hernandez, and William Pachu, Simon Timiano, Omine the red card. Now, I don't know FIFA, the able to Chassa, Sesiano, 2-game ban, Uncle Eddie Amount, Samuel Temino, a Coban Sadia, Nelsano, semi-final against the Madrid, Messe, so much me rene, no more of final, Sam side Kimino, and Sesiana, Aqua Cobase, and no, I'm a Korean match as I know a Timanity, and it's as a PhD training grounds, Samuel Temino, Omubiano, Nanune Kobusaya, Jetia, Omar Catcher, Mosa, Ombetum Africam. Ombetum Africam, Aquavia, because Sesiano, Omuseo, Oman Somu Mobi, Ombomokakwa, and Tomum Fricam. Kofi as a seminal can say, Jana Branton, and Lucas Hernandez, and William Pacho, Africa, as a Paris Saint-Germain Campoa, and Munsan Eba, Nemon Sande, Ombese, our America, I will give Libby and also Munseno, and Renan Cabia and Ebeche, Nemon Poise in the Afri Paris Saint-Germain camp, as a Sian Omuni Campanua, Oma Anthony, and Farmer Timina, Medicine Command Eba, Urama, Paris Saint-Germain, as a Omoba created the atmosphere of Parc de Prince, our mat life on there. Enkoya sem kitwa na said ultra for Paris Saint-Germain you from cap ono what I say from collective ultras of Paris e tu twani tia na say cap no CUP collective na say ultras of Paris sa ya cha no support si ana omo pa be kuma life for anya sem kitwa report am say kam and say over 100 supporters and I have flam omina kusuano we will spin so tomutin what mono so munya chese ejai monum sa no mu share said you money to me dane and kusuano collectiveness ultras of Paris Germany say and omo what say over 100 and I aba kuma live aba supported him no can you say quarter final omo say fly omo panim for Emma move share game ni be name supporters in antumi ama name our semi final against Real Madrid no omo fly over 100 no monso no aba side game na efi onam elpa minimum so Emma come o chimadi so na anu a watch share ka kitwa bi anka Madrid play ni ka wiem ai onke ka wiem ka bobo match ni wo wiem na mu yade mo fo apino ekokoba sam anu ayanku a yes stop here first into play ntumi lante Madrid play ni last 2 hours play ni kokona enam wasa no last 2 hours watch and son Ochime land yes say twan ho ani for me na so twan ho sa ekoba sa acha se anya nsem kitwa yes ntina no and son la sawa ana FIFA eba mu ema mototo niema play no etime so eba lante ya edem son eba na enua menko sana Florentino Perez to play ni binam say anya wanwa otimbia nentia wacha ate yanka Florentino Perez ya because Simon no said for Florentino Perez so sana otimo anacha so ne squad no eramu wacha se wocha wono ma eno san Florentino Perez so na ekono abura no mu hotel wono sana to play ni mu bia the squad na travel yi omon so ekobo game na eno san eba so no me so kan bi pan na play na ka wiem no ni wa first team bruta utimi confirm Mbappe for free yan trust we Kylian Mbappe fa no phone to so wa phone pa Kylian Mbappe o hwe na wa phone
na no na no amekoko na asa na ye ma twem kesene na mbusa se ada na Mbappe so atesa na mo twem so Mbappe no walusu Nelson 6 kg era free ni paduanum ni na se wonu se ye Costa Take Club Cup no na mfa no no ntiapo na po na ontenom de tiem sa akwara na teni Kylian Mbappe lotin no wa chese we no ye sisa wakokodi akoko bia na bacteria bia ye poison e wo sa chese akoko na mimo na wakokodi enti eka kuma bi anka straight unia enso ni titoma nei wa chese no woto na ma ne sonso no atumi amfatia enemu nsan enso atumi eba na wa chese se no scandala aba awo Spain enya senketwa na papa ya frano Miguel Galan onom ana framo ono wacha se ana chese Javier Tebas ana chese don so ono uskin so obenkum so ay Javier Tebas unifa so ay Miguel Galan oye president ana Spain's National Coaching Academy ono ana de chese uramu awo ne Twitter tweet ne so de ne ya frano X ne so a odi abeto so o chem se dientia Barca na deal for Nico Williams and Amasuni na Javier Tebas president Edma La Liga now President Edma Spain's National Coaching Academy no ono na kan sa say dear Nico Williams na turn Amasono because of president Edma Chesano La Liga Javier Tebas ni na say Barca for confidential documents ono no information and for music asamono run tin and Javier Tebas etame e kokoma alatel bebao e ka koma Chesano Nico abusua e ka twemo say so mama kwan e ma Nico kwa sign ma Barca muntin register Nico enti no mama Nico nko what I say anana chese e beto twase Nico agent no ekwa Barca ono ka che ne se Barca fa ne sesia no de ebanie de yetitinie enti mumfa nsem e wo chese no dena ne mo ba be san no se e ba no muntin register Nico a obeko free ana one reporter say hene ha sebi nkam fa say me metua 60 million euros ema for player na we are sell player na san jam wa ko free ada me ntunu register no sa de no don fan shim eno ena nam so a ema ni ko te no e collapse ye no oru ana say on the jana na so e ka say Javier Tebas ana matel no amaso no dio so obo ano Javier Tebas pa on fa nko jiamla na nim obaba abayi ni ho ano meeting na mo ye mpanifo mo wa say na ori obi adi betutwa obi ababa abayi ni ho ano ababa di adanse na so wodi ya monhwe ade bi ba je eba ne say ye was top 6 clubs from La Liga anima o match committee ade amomo clubs from match La Liga Real Madrid kan Barcelona Leganes mo ene Chelsea Valencia mo ina kan Atletico Madrid mo Bilbao enka ho na sa committee Leganes ekọ La Liga 2 no mtino ye ba yi Leganes afiri mo ade Bilbao aba beshem mo ye be yi Leganes afiri mo de Bilbao aba beshem ni na Javier Tebas bossa odi asa chase no beba wo mpanimfo no se oba no waba be yi chase le kan sim no omufirima ono de ba mu na be hyem to bia wetin enche odi chase no beba obeshem a oni yansem awura Miguel Galan edi to chase wa chase no de chene yasem awura ne ten no eni Javier Tebas ena nam so a ono so no ama chase Nico Williams Anthony pass edi mun san epa yamfa Diego Jota ento so na ni no komo enche na Diego Jota beto atwa so ni Andrew Silva atwa nanam awon seto na no ana no Spanish police ade betu twa say evidence omanya ne so far nyina cha say na ye man no da so na etwika no ne hwe ani ka atwie nyana nyesa woni experience abotim we farm as driver won wo amount na nka magic kakra wa cha che na on na cha na chenti no ne Diego Jota ai ka no cha say ne ka na hie ne ko no na police no cha so mon so sama amokam sa sesia no na chess evidence from Monsa can chess run it in Diego Jota no and na chess etwisaka na you know enkomo no pana chess niam ina atumi so akoso ete ama wodwuma tene so yenko Germany na yenko din komo o Germany na yeko Germany a Bayern Munich team no yenko koramo na jeni komo for Bayern Munich fans no atwosom ba bia mo team stadium a o ma peja na se bana ten what white bi no for sa picture no to so nice one me say o producer je ya na chese watuma no ekoso mo producer ba so o po aduma anya senkitwa what chese sa we protest na omoye because of protest went no ya find Germany and as Bayern Munich team no 20,000 euros ya find amount 20,000 euros na we no German Football Federation ana this afa na akodi amomo and May Nelson announced April 20th 2025 ya ana akwada bia
oya nipa tuntum 21 years ana woni din Lawrence A. Lawrence no achache according to report and say can say police ni bia bonitu akuno na oshutu no 5 times ena okuno na no na achache na we mu no chess protest e dey tia ne say omo ye raises omo so tuntum ni to bonitu akuno no na research ya kwaye chess police ni no 27 years yes akwada no ni akwada papa na da so no ono na oda chess phone no so na akwada na nkasa na da phone no so no ni papa ena kuta phone no dey tia ne say akwada we yeso akọ night club oni ena chess na ye no cross nya senketwa akọ night club no ana mo se omo mani nwuram na according to police for investigation mo ye na de omo de ba bonten chese omo ka se omo ma akwada no enwuram no we ablo omo ye protest no omo da ta bonten wa chese omo no chese omo mani nwuram no na akwada no force so be nwuram e ho na akwada no kwoto pepper spray na pepper spray ni bi go police for nani no sen kuta nyoma bia na wa chese some sharp object bia no pose odi ha me police for no na nam so ma police ni a ono make us 27 years sanitino antimi ametotwai enso akototo erebo sakwrai ewo Germany eye mbrone a fan Ottenberg ho na sasemi enso atimi fasi ye ebeto twa no na Germany force say kwanya please for no fa so mo handle that issue no na ensani because before that no uramu German hosta na yedi kan akoshutu obi police station akuna ono no mfaso bi amfiri so ama enti no mo hwe no esenka please for betu one am no mo ye bibidi afa ho but omo ye ya man kan bibi papa bia amfa ho akwara nso de abetwa so mo nka hwe na Germany protest no start ye ene ebi cross Frankfurt ebi cross ye Chelsea Dortmund yes Frankfurt and awo hwe no skin so no ma peja mu ina eye justice for Lawrence enti no akwada no mu ina tanachi na sa protest ya eye Chelsea no so no Germany announce Bayern Munich team akoya ye no sa omukoye wabla na Bayern Munich ebo game ede atia na sentiments 05 na no ana chese fine akwadi ama omo se sa de na omo ye no on sportsmanship emwa ema game no enkoso enti no omo fine omo a Sisia no omomra metua 20,000 euros emfama the German Football Federation eno sia sema yetibi so pama niema ina atumi akwaso yentwa so Europa Champions League ensesan aba tietiem ensesan kakra aba Europa Champions League no ense for next season ekono sisia uye team na wono yura ye chese ye league no nse sisia ne yebo up to 16 and also ultimate and up to 8 ultimate qualify automatically and sana mama ka wase wona kwa ko be playoff na da go run of 16 no je se you know we team na se won so no ultimate ramu wo twese no top 8 ni mu a wono owo knockout stage run of 16 no obakwa ko be wono playoff no bo second leg run of 16 bo second leg oni amra aba na se bia we team na what me qualify straight out now say wono la sawa yebebo na bo second leg now say lower tier club na ono ko bo playoff no oba be you free ma sa lower tier club no e be wo sport no je wo sport na the next game our quarter final no ono obekwa kobo second leg no e wo chese no playoff no ba eremo nse enso atumi epa wo wonu je no nso ekoso e wo ye dwuma je no eso join ye no Facebook no so e chese no Sports Stars TV now join ye o YouTube no so Sports Stars TV watch us o comment no to back kan emre pam so atumi ajama na ninja se niam yina no atumi akoso se no bia so enya bi hwe se mo bia enya bi so ntumi emfa we ye ba transfer no Chelsea fans no mon join watch us Manchester United fans mon join Samson and Roma the fans ni na en join na niam yina so ntumi nkoso na ye ni transfer no enkomo team ben na open transfer atie o do to comment section na ye ho adwuma kama atumi edi amount yemfa Anthony Elanga any kind to swear Anthony Elanga menu kasai eno kolante awa Chelsea no Newcastle enso Campua unians kwa ni medical atumi edi amount team aneten enso ene Chelsea no Newcastle team na Anyasem ketwa kawuno sa 52 million no pounds plus 3 million pounds add-ons and esika Nelson no Newcastle team no etwa adema team anetin ensom eno Chelsea no chamforosa amon sanso atumi aka Anthony Elanga yes we aya bra Anthony Elanga elante ewa Chelsea airport wa ye be fan amon no so akosign a contract no and I wo hwe no we skin so yes akwata no ena ekono ai okopia e de Newcastle akoda we no ye Manchester United yakoda o
yenso ya bele di abatin die wacha cho ya bele ono na chese ne ya to no sika buma elko na ka woni se sika ye beyam kakra 8 million pounds bi ebe United account ba suma enya senketwa nchino akura no no a wakọ medical na osinsan contract atumi ediama Newcastle edem nsanam atumi airpama niema ina atumi across with airport wo na o hwe obla anto alanka landi ya obesan contract no Christopher Dos Santos Avaro Nkuku Raskuku yeni Nkuku wo enkomam Nkuku de tie sene abranchewe na sano uninsa Inter no ekodi ni nkoma with Chelsea before say Inter ekwa Champions League grand finale no na after grand finale no na Chelsea nkoma bia entumi enko so biom ni na sa coach ode mbo grand finale no wafilo no ekwa Chelsea Hilal enti akwa koba sene no new coach ana ba no yanso interest ewa Christopher Nkuku na Inter Milan esa o na mo Chelsea ni chibu adi nkomo Christian chibu mo new head coach no bibia tutuma mawura for the signature of Abraham and Christopher Nkuku can we say 45 to 50 million euros and as ka obetua ansa na won sansom atumi akana ere won komano eba yenko Galatasaray delegation owura ne dini George Gatti ono ene betu manem vice president enema Galatasaray Abdullahi Kobuko ansom ebeka obe anso omunya eba Chelsea Napoli ebesin konwa ene Napoli for adin come up for the signature of Victor Osimhen baba na Germany niema atumenso akwoso edewo enkomano enso atumi pama awo jimate no aso Victor Osimhen ajatumo wakache Napoli so munya no na ontwani Galatasaray team no dianka aya Chelsea no team no ebewie between Galatasaray na afeso no aya Chelsea no Napoli a enemu sare eba na Napoli team no say in case team no anya wie between amone Gala sika menya from Victor Osimhen team no amode ko akwakofa Darwin Nunes of Liverpool ama niama ina no atumi akoso entini Napoli and so no assist some Victor Osimhen edema Chelsea Galatasaray Darwin Nunes ebe join mo from Liverpool enya senketwa medican edebeto anim from Chelsea eno ebe na achem say abrante na ne tin enya Chelsea Darwin no enya chetumo eso ebe join Liverpool team no de aka say Liverpool anasa no enya Chelsea no Napoli and Liverpool ebe wie bibia no so no apa ebe pia chamo mo a edem san eba na Victor Osimhen te no ebenya impact ewa Galatasaray no he can no glue any young soma move to Galatasaray no som Galatasaray person mu we Osimhen omu bi na mu na musika sam na soro a omu ramo Inter for 2 players he can no glue any young soma says ikasa no from there either soma for baako anaso mejo mu nyina afa entino ani de afiri Chelsea no Galatasaray epa edemu san epa na Chelsea niema ina atumi akwaso yansoma wonen sa branchewe Chelsea last joma basa wuchi ni bruta Chelsea enya senketwa yenkode ru ne tini Maximilian Englet ene won komo Maximilian Englet enso no first team scout edema Bayern Munich team no ene report wa mensam enso atumi aka ene se ono me no kasa wa free Bayern Munich team ma or join the team ne tini RB Leipzig as announced head of live scouting edemon san pama niema ina atumen so akoso ewo ye dwumache no eso Arsenal for ya dapafo United ya kwakofa mo ya kosi akiri ense ya jinsemo Arsenal for yenim so ma Chelsea awie e ma Chelsea nche ye bedi mu nkomo as Arsenal Sporting aye Chelsea bibia wi akakuma bi na Jokeres join na yesi Arsenal for ye ndio ye mo si etwa ye ho aba ebodo mo ho ba ya omo si da bi 70 ye nyantua Asa say 70 esonodo omunya ntua 70 million euros emfa Victor Jokeres entinum Sporting so and Sporting so under 70 on to so ne ento so chantemino kasai asa timino assign ad turn back to London without Chesanum enten ansano and having the signature of Victor Jokeres edemon sen eban to Jokeres no antu ango to nemo Arsenal panimfo a omuramo ewo Chelsea ne adia ye fa no so no se Portugal and Sporting coding no Andrew Brata mo asan returning back to London and na yedimo nsano e ma come demand Victor Jokeres as in case say Arsenal for crown and turn anko through na Chelsea no so obetchen one ma to set transfer window area no approaching bi akwa loan na pass na sama anase next season be share Canadian Sporting here ensi china yedimo nsan eba na Arsenal team ni pasa omode Chelsea player Abraham Crystal Palace na mo no cost swap Atlanta ne tini eberechi ezi
Omba someone twese prayer ewuram Crystal Palace ekofa eberechi eze na prayer ne tin emetotwa prayer ne bibia betotwa trust your number 1 Bell Sport Station Sport Start TV yede betotwa na wonde no nso ekoso ama niema nyina kama ete ama ewoye dwumate no aso James McCarthy captain Edma England under 21 James McCarthy report amenseka and some abafuricha announce city team nom eni tetom ewa club foforo de chesa 20 to 24 million pounds ene sika unsa on the bar unsa betimi aka nkoda no de tenia sa akoda we Atlanta ni apre for the signature Premier League clubs ni bi ani apre La Liga clubs ni bi ani apre amon so akoda we signature yero enkwama no Emma our year chimachene so no we dey no so ekwaso our year elsewhere na Manchester United team no hey ai unin say United beto twasa Richie Rios United ni pray for akwana signature from Palmeiras Roma yes yachi ni na say Roma team no at the 30 million euros akwa Palmeiras Fabranta ni tin ene Richie Rios a enya sanketwa akwata we yam proper mfimfini enya adwuma onimadwuma no bruta enta akwa ne welcome Adema United team na enim nsan ensom atomi epa na akoda no Palmeiras so me 40 30 and Roma teko atesha update be free Palmeiras so apa no stay tuned ye be twitwa na nso no wo de no nsom atumi afa kwama niam nyina atomi akoso official Luis Tavernet unin sa anu na be twitwa wacha she yeni kan emfa abrant anaso ran di Diego anase oni David Ancelotti fa ba kuno to sansa David Ancelotti to suma men wacha she ono no na Botafogo e confirm me say yes Don Carlo Ancelotti banet ono achese omunya confirm as head coach Edema Botafogo ene se sia no oboa ne se e Brazil national team ma no san eye adwuma as Botafogo new head coach na no ana achese waba atiko abefo run tini Luis Tavernet edna fi ono se ono ne kwa ya adwuma eni Tavernet ana no kan eye Diego Simeone coaching staff no e Atletico no se sia me no kase wajan ho enso adwane eye run tini David Ancelotti e ya Chelsea at announce no Botafogo team ma eremun san eba for Lamine Yamal toso Lamine Yamal akwada we edisika akwada we sese o Shanghai Shanghai chanwa menya so sentwure ogina wo tiase Lamine wo tiase akinkan ma mehwe na okọ Shanghai no yaye necklace bi ede ama akwada no necklace no fato so mame necklace no awati 400,000 euros 400,000 euros and I jama Lamine Yamal diamond necklace in F kema na ene taso no what I say san necklace we Lamine Yamal eri betunu kom na ni kom na de ba betuno hey ai awati 400,000 euros what I say unya Ghana ha uye die ma no nemo what I say kwakuba sendei achafa so Lamine Yamal de necklace eri ba betunu kom aden we asatawale yan trust na ye ni nkomo Ronald Araujo wakati ni holidays ni short amino kai sai enne wabawura mu Ciudad Esportiva pasa training camps wa obe training ete ama pasa team no entino Ronald Araujo no ene opa pasa enne nkwata no kohia no mfoyina amoni eye enya senke 20 Ronald Araujo no obianim se unin se no a wan gase abasa nu goalkeeper no ekate ni dia short ene wan announce Ronald Araujo nso no akate ni dia short yes ono na nkwan ni yimfoyina no Araujo no na hye ne kam no ne ka no ya kama bruta abrancho woska nemom onya tie santi no ya ta che timi lambaste no basa fancy mu dwane bruta wacha so obetwani atwani ye next season Mbappe mawu akire wo so bi shafa so La Liga no enya nsem kitwa yere san kwama no atumi airpam yantwa so dia Juventus asa abranche na ne tin ene Dusan Vlahovic no omokwa kotemine abranche ne contract unin sa abranche we afibia oji 24 million euros edigu no botom kodi no no amon say there be performance when is every 24 million euros entombe terminate ne contract no na omo service sikana erimun sa enso atumi airpam niam nyina akoso ede ama owo chimaje eso yento so Atletico Madrid sesia no omonso efesi 12 choice ai sesia omo so ya siburuta ni na se omo brante ne tini Rodrigo de Paul no ana sesia abeto twa se akwata no sesia Atletico Madrid team no unin se uru Rodrigo de Paul o keep Rodrigo de Paul na o se on send ne contract no entu keep na next season obeko free ana one keep no na oton no so a sesia Rodrigo de Paul ana Diego Simeone ayi no as ne leader
our Atiko team and Okwa, the leader of Atiko no and a movie no. And it's a ceremony ammonia, someone in Senate contract in uncle free. And now say, Uncle Sonacha, and also no, or Munis Cabina, Onyano Manco, Kauno Sonin Tamiami Jono. Bibia on wajetum personal terms agreed wajetum se obeko sansuna urama ba just tamiami so no onso ni abra anya senkido this can eba nem akase alal ko madre article ebejetum so be jabrante no ama no so atumi adwane eyatim na ene enkomo no eba ye na ye de nsem na asina ye de yakan atwa so diama Arsenal our confidence abrante ne tini Elton Nwaneri ebe cheche ne contract no atumi ete ama Arsenal tim na ma niam ina atumi so akwaso a eremu nsane enso atumi eba bibia eyanye dan yet de anemum ne runi wa no na wacha atumi guso a omo yese niam ina no ebetumi akwaso a eremu nsane enso atumi eba ewo chimate no eso na Manchester United Rashford mfo in fatshman. Why now answer no? What I say, Rashford na just one. Won't change Rashford with you be answer no. Do you know be answer no? Rashford na Manchester United catch and say on champion kakra na onyi na home. What I say, the number 10 ni cry aje ya diamakunwa. Ya ji number 10 ni diamakunwa. Sisi aje diamakunwa so performance ngara nyeta. Na ya ji ade ne ya sit fie na hwehwe new club a. Eno United for no training grounds ya Rashford ni mu ni. Won na de ya odie. Omo aje se ya ji omotum kwa ni na je sei. Rashford tin na je ma je se nyansa nketwa. Unu training odie na se. Unu menin so odie training dia convince Ruben Amorim. Na ma wasant ni pack yo se senyo. Nyansa nketwa Manchester United ya. Eno nso won sama yeti pana niema nyina no atumi so akwaso ete ama owoye dwumate no eso yeramna yene John Carlo Ancelotti abedin senimu enkomo Brandon Mbuemo ne te no egusu a ekwaso 2 offers Brentford are rejected. Brentford gusu trend the third offer on near 65 million pounds no Manchester United kunkomo so omu 80 ye opi se bibia betutomo na Brandon Mbuemo atuma join Manchester United ya eremu nsene eba ka unu se Manchester United run for Ederson of Atlanta or the Sikana Aram nkwamani kusua ekwaso name response in Atlanta or Mfamaya eremu nsen komano so emau ewa dwumatie no eso